sala le la lo la gi u ma u fa o la ina e Yesu le fa amoi moi le a ole oli oli wa ma ai lo ta to ta el fo Ia e whatala whatu sa mua e lau whasausaunga le nei tu la fiafi. Ia whawhatai le whata se mai le tato por kalame e whiriwhiri oi e le atua. Ia o le taimi le nei ia ua toles fumatasi minuta te ai le tu la e se whuru maritasi i le po o le asfareile i Amerika nei. Ia whawhatai le whawanu ino le taimi o mwhai no tō mafuta mai wa tato wheroa i e lunga o au penga ta whailangi o le se whafunga o le tai o fau. Ia e whatalofa to ai lau topa ia mala o tō mamalu. Ia wane nei aso, ia ua tātou whelo a iai ile manuia vi ia lava le tua lo nā lofa ma le anga le lei. Tupu mai o le atunuu, ia malo whai o le whaiva. Ia whaftai fwoi wha malo le tāpuai, ia o ngā luenga i whale o whanua, ia le ngatai lea o le tala le lei ma le malo, ia malo le ngā lulue. Ia tonu lava o lo whawhia ngai tele o tō manisi o whi au ma ngā luenga le nei tūla,
ia e le mawhai na tu ai pēr le fia e mafu tātu ia te o tau umalava i le swafa manu malo ro tātu wale i o Yesu Kiriso. Tātu polkalame masani as whareile e filifilia oe e le tua, ia o si mai alau whaafonga pe whono tō whaafonga mai, ia wa mata o na tātaina fo i o pese o le Kirisimasi, ono o le vai taimi tonu lava nei, ia e ato iai o masina, tātou te whaalongo ai pe lava, i pesenga o le Kirisimasi. Ia sa mausi mai lau whaafonga, i le pesere nei o la whea while atu ai tātou polkalame mo o tō umalava, ia o si mai lau whaafonga le nei taimi.
Ia malo lava whawhtai le mafuta mai le tato por kalame le nei tu la. Ia e le tere vave foi le tato por kalame au noa foi ma se tara noa i o meolo tupu. Ia le ngata i le o meo le atu tupu le nei atu nou. Ia ai ona o le taimi le nei. Ia e mana tua pe lava ona i o tato a inga. O lo mawa i lato i mai i lato tino. Ia o vele mwhana ve lava i lo lato malosi. Ia tātou te nofta talo pe lava i le tua, o wā o ia o iai o mele lei umalava, ia o le vai la au, ia rfo ma le wha malolonga, mo i lātou uma i le nei tu la. Ia e o lei ei le manatu whapea o si fonga o le tai au fau, ia tātou te talo, ia au le taina le pese mo o tau, ia o tina mai tanga whaingta, ia so singase lava. Ia e mana tua pe lava o tau le si fonga o le tai au fau, ia so lava ia na porkalame i talo sanga, ia tātou talo. Le tua lo mātou ta mapa ia o la awa fio lava o le whaarotanga, o oi o le fōmai o fōmai. A pātu lo awa mana le ie, sau feta laila upu, sau winai i lātou i le manuia mai ia te oi, fua i o le file mū ma le tino malosi, i le swafo Jesu Keriso. Amene. Ia o le pese le nei wa sau nia mo utou. Ma nei e fo upo le nei pese. Ia e o ngā fo le fai ma vai malu. Ia o iai tātou i mai ma pōpua ngā. Ia usimai ala whafonga i le pese wa sau nia mo utou. Tanga
Ia whatalofa atu le mafuta mai, ia whawhatai lava Helen Alo Ulunga Ono. Thanks for the beautiful music. Praise you, Lord. Ia amen. Whawhatai tele lava. Ia le mo whai ona whaangalo nai fo ia nei taimi le asia singa le tatou Port-Kalame le tupa o lau whai ngāruenga le tua. O lau whai ngāruenga I so se nuu ia po so se atu nuu lava. Ia, vi ia le lofa mareanga le leo le tua whaafutai mano lava le ngā lue. Ia maua pe o tau le malosi. Ia whainga tāre ngā luenga, le whaingo fie. Ia o teimi umalava, ia whaasala vei, ia whaasoi sā, ia whaalave lave mai lava le tia apolo tau mawhai, ave ese mai oe ma le au mare ngā luenga le tua. Ia, aoro tātou na nofo whaatasi le whatua tua ma savali, ia ma vava ai le taritonu le whatua tua ma lana ngalue. Ia maua tātou le malosi. Ia o le melea, ia le mwhai o na ngalo fo I whare tua. Ia o lo lato whautua ina le whiau ma ngā luenga o le whasenga ia o au. Whawhatai lava I la autou ngā luenga ti ngā. Whawhatai lava I le tamu whai, whamalo lava le apo apoai. Ia whamanui atu le tua ia ti autou umalava. Poutu tua mapuna o le kalisia, ia ma le mamaru wasenga ti a kono, ia malore ngā lue, ia o mata ngā luenga se ese umalawa tonu le whiau mare ngā luenga, ia manuia lo tō whaiva, whawhatai whamarore ngā lue, ia o le pese le nei, ia a tonu au ngā fo I me tātou I whamanatu mai ia le salamo, se lau tōras fuma fitu ia te tātou, le mānei fo I upo le nei pese, ia o si mai alau whaafonga, I le pese o saunia mo oto. The rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remember Zion.
Ia whaafitai ma neia le pespesenga le poni am. Ia pe o le tasi le afe iwa se lau fitu suma le iwa ea a. Le matua po le fitu suma fitu le matua o le pese. Ia still the best. Ma neia i o po le nei pese ia ea o ngā fui le tue whamanatu mai ai. Ia le tā ua fo le tātou o la tupu ai Samoa. Ia o tā musika nei le tio ia toa fo mapasi. I le taulanga ia manu fo i hoi tua. Ia se itu i la pese ia. Ia ma ne fo i whanangolongo i le mātango fie. Ioi, ai ole le taimi o iluma ia na tātou taratara no le tūlanga wa iai le tū malo Los Angeles and i le safe home order. Ia se taimi o iluma se i whanga solo pe tātou pespesenga nei. Ia na mai arole, ia na tātou taratara no ai lea ia pa la fo mafu anga ua taunu o mai ai le safe at home order. Ia i le taimi le nei ia ma le afo se tātou vava ai ma le vava ai le tū malo ia ma le atunu mo le lumanai ia o iai i tātou le coronavirus. Ia whawhirai atu e fo i le ti a kono ia tā vita tau anu mafuta mai e le tātou porkalame le nei tō la fiafi ia ma lo lava le wawhionga le ti a kono e le mafuta mai. Ia ai manatua pe tātou o pespesenga nei o le Kirisimasi. Whamanatu mai ate i tātou mo la tanata mai i le whamanatu ina o le aso wa tofa ina le lalo langi. Ia pe wa whiriwhiria e whamanatu iai le soifua mai o le li. Mai a manatua e le o le aso le na whana wa Yesu e le o i lofo i se tasi le aso na soifua mai Yesu le lalo langi nei. Ia i ofo e tuspa ia i o tā ua mai e whapea o le aso lua suma limo te sema sa whana wai ia le tātou o le whaola le ai o le aso lava na whiriwhiria ia mai lava le taimi o iei tonu i le West le taimi o Sautone le West ia o iei umalava aso whaatapula aina i lātou ia mana lātou mōli mau ele o le aso leo le li aina o na whaamanatu ai ia ona o le vai tau le vai fo i le malulu ia o le se sengo tau wa le sia tunu e mawhana whana ia te sema e ho isia tunu ia e snow pe ai sa i lātou i le masina le nei. Ia pela o vaenga na pe e tarwhe ngai i isia tunu, ia o isia tunu e tau whale tarwhe ngai. So o le manei ai o le tātou wawa ai tu langa fo i o le. Nā lātou fo i mafo fau. A seawa whiwhiele ni asu rosu ma lima ia a ese umatau watunu. Ia au le taimile nei, ia ai usi mai lātou whafonga le audience, ia i lema whaina ngalo o tau. Ia talo fatu ai fo i lau topa ia mana manu e usmera to fa fonga a to mo to lo si da fia fo nei pesi Samoa
Ia malo whawhtai tere lava ua 5 minute te aili te lai sifuri maritasi. Ia wha soro pe lava tatu por kalame pe o na masani ai. Ia tau anuu, ia tawita de te akona mai aso o uma, ia aso whanau o Yesu le whaola ile lalolangi, God bless. Ia mana ia furi manatu ioi. Whamanatu ia so uma lava ioi. Whamanatu ia so uma. Ia malo lava ia o le temire nei ia whanga solo pe lava tato por kalame a oru mana i le teimi tato te tala no ai ma wha manatu ma tau rongo longo atu i le tōlanga i o le ao o iai o le tato i tu malo i le vai aso o lo o mua mua. Ia a tonu fo i wa to tele mamaru le atunu o ele o sila fia ma le lau tele fo i wa la tau ona whanongo i hai i le tala o le neitu la fiafi. Ia ai le mawhai e pe lava le taulongolongo ma le whamanatu pea o le si whongo o le tai au fo. Ia wafo inisi o tatou paanga. Ia o whawhenga i mwhi au mga luenga. Ina ia lava tā pena ia i a wā lea whasara launga watu ina mai ile nei yaso. Ia o le taimire nei ia se i tatou whasara solo atu pea le tatou whawhia fianga i fita. Ia sa mua o lo tonu o le vainga o le Army, ia o le Navy, ia o le Air Force, ia o so se tasi lava sa i tonu, mo te tonu ma uwa fau sa uni atu i tonu ma le malo, ia usi mai ala tau whafonga, i le pesele nei uwa sa unia mo o tau. Now Joseph and his wife
Ia whawhitai tere lava ia, mā lo le whatasimari tātou Paul Kalame le nei tū la. Ia o le temere nei ia ua 30 minuti te ele tū la ese furu marilua. Ia o le tātou pese muli lea, ia e fwisa o pese muli manao. Ia e mawhai lava o na tā mai lunga le tātou laupapa. Ia o na wha, o na tāina atu lea ma wha lau uro atu ma lau suafa. Ia vai iu o le tui manua. Ia malo lava le fatas mai e tato por kalame ia tu mo ale fa ftai tele lava le lango mai tato por kalame le native la ia o le taimi le nei ia o le tato pese muli le pe ona fa la wilo atu ia a esa pese muli manao ia o te le pe lava le ava no le tato por kalame ia e taina mai ai ia ona fa la wilo atu wai le ia ai o le umar tato pese muli le ia sauni mai le tātou whanangolongo fo ia la talanoina i le tūlanga wa iai le whaamai ia ma ona tapu fo i le nei vai taimi. Ia usi mai la tō whaafonga pese le nei wa sauni mo o tau. Mana e fwoi pese Kirismasi ia. Ia pese maali e lava, pese whanangolongo. Helen aloulu ngā ono, whawhitai le mawhita mai. Whawhitai lau sunga le pastor Mata Feo, mo rea waunanga mata ngofie. Ia whatumulia le nganga e mawhita atu le porkalame manaia ma le mata ngofie. Whawhitai le sunga le IT.
le ona sai ma whapare awa le tautuaina o le au whanangolongo whawhitai lava. Maua pē o tau uma le manuia mai le i God bless alo whātu mai Washington nei. Ia o tau manuia, ia iai fo le lofa mareanga le lei o le tua. Ia te oi, ia mare a inga Helen, ia whawhitai mo ngā lofa, ia siu whonga le tai au fau mai i Long Beach, California. Ia malo lava le mafuta mai. Ia whawhele atu whore pa ia male mamanu o le atanu o inunga o le YouTube, o lo mwhai ora mai mo mai. Ia le ngatai lea o lunga o le Facebook, ia whawhitai, malo lava le mafuta mai le tato polkalame le neto la fiafi. E whiriwhiri o e le tua, ia o le taimile nei. O le a se i tala no ai le tūlanga ua iai le saunga le mu i le fale. Saunga le mu le fale le safer at home. Le whasalalonga le ngasau nei i le tūlanga le a fiafi. I le tū malo o Los Angeles. E a matala i le aso ngā fua i le aso tolu se fulu. Se ia whaangata mai, se ia o atu ia te sema aso lua se fulu. Ia le whasalalonga lea, pore lapta inga le ia tausia e le tō tele o tangata. O a matala i le aso ngā fua, ia ona safe at home order, ia ona whanga solo tuaila lea i le tele o le vai aso. Ia o le luna winga walatalata mai le lockdown e te tonu o Amerika. Vicky Suzuki, talofa manuia le tautua matango fia, e whanangolongo atu from Christchurch, ia ma lo lava le mafuta mai. Ia vi ira lofa mareanga le leo le tua Vicky. Ia o le tūlanga le waiai le tu manu o Los Angeles i le taimile nei, ia ua tele le aluanga ilunga o le whamai. Ua sawa tele le alua le coronavirus i te tonu o le itu malo. O ila vaenga nei ua mata o na tau fia po ua whasa po ua le toi te talaina i le taimile nei, ia a whapea lava o oe malau ainga i lo fale. Ua na o oe lava malau ainga malau ainga se te lo e mawhai o na whatasi. E le mawhai o na saulesi ainga i lo fale. Ia tato malama i le whatununga a wane i o tātou le ainga i lesi fale ia a whapea lava na oe lo tō lua malau whanau ia na o tō lava la o tō fale. Ia o lesi vaenga le o tāo fia mai taimi nei ia o e fwoi vaenga o pisinisi o le a tāo fia ona o le tele lava o le tō tele o e ngā le tonu ia le ngatai lea ia o le vaaianga i luma i le tūlanga o le tele whimalanga inga i loli ia le ngatai lea o containers o lo avatu i tangata ia o le pui ngā lava ina ia aua nei a whaina le soifua maloloina o le tō tele o tangata ia o lesi vaenga ia o le card rooms ia po casino ua tāo fia ua tāpunia i le aso nei ia i o atu la songa fua ia wa mai ale lei ia ona tāpunia o whaitato o casinos ia mapaka ia ona o le tele o le sawa o le whamai ia o le matawhanga ia pena fo ima maunga le sāwa vari ai le tāwhawhau ia manisi vaenga lava olo tala i le taimile nei o a onga fo ia le whanau ia o Take Care Center ia olo o matala i le taimile nei ia se i o se taimi ia tari tono fo ia boto titi nei fo toi sui mai i wa pe toi tāpunia ono o le mafuanga ua o i le whaafe fitu se lau mon tupu tangata a fia i te tonu o Los Angeles County. Tele le whainu mera lea wa fia i te tonu i la LA. E lea au noa lava masi aso i ta i se lau wafi mon tupu tangata a fia i le whaamai i le coronavirus. Sa amata mai i le lua masina taluai i le valu se lau ma le lima o tangata sue i le whaamai tasi i le lua tangata a fia mai ai from 805. A le taimile nei, lua sfuma lima, wa tasi tangata. Ma whawhore i tātou le numero, vave tele, fitu sfuma lima, wa lua tangata. Lona winga, wa sawa wa nga i pera wanga ilunga, le tupu ai o tangata a fia i le whamai.
Nei lor mātu whapea to tonu o le CDC e toi whautuaina tonu o se fua maloloina e tu ina mai to tonu o le tu malo a matalo na whai o le saunga le mo i le whale ina ia pui pui ai le to tele o tangata mai i le whamai. Tele foi o ngā ruenga o le amata o na tau fia le tele o 5 aso e whai ngā ruenga ai o le to tele. O le la amata mai whapea o le wha o aso ia o na whaso solo i laro i le tolu o aso pei o le vaitau le sa te atu nei. Ono o le fua a le tu malo ina ia o atu i le kirisimasi ma le tausanga fau ma le tausanga fau lava i le tele o aso malo lo ia maaso whamanatuina. Ia wa a mata o na tapunia a tua le tele o Whimalanga inga, ia ai ngata i lea o Ekalesia, ia o whale ainga ma nesi lava o mea oma lava, e to tonu o le atunu o se i tau tā fiofi, ia ma tau whale mū mai lalo le sawa sawa o le alu o le siyama i le taimile nei. O lo ngā lue pe lava i to tonu le vaccine, ia o iei fo le mea o tupu le vaccine, ia o mai fo ia tunu o whaaleanga mea i to tonu, ia wa mata o na ngā o ia le tele o mea to tonu o lo tama whai Amerika, ia pe o ko rea mara lato whaalawe lave mai ia leo lo tupu e fo i le masenga i le taimile nei. Ai mo le whaafonga mai o manu le pa ia o le tunu, ia o le asonga fua la sa tolu se folu, ia awa le toyo i le paka, ioe. Pe o aso i watu ina mai a mata ia stay home. You know, it's a lot safer. Ono o wa sawa te le lunga le anu o le whamai. Ai o le taimi ile nei, ia se i tala nofo i mani whaatonu, ia la fo i sona manatu i sana whautuanga mo i tātou umalava, ia la o whaafonga i mara atanu. Ia le tūlanga wa iai le whaama, ia le ngata i lea, ia o se lapata inga, ia mo i tātou umalava, ia la sunga whaatonu, ia. Malo whaftai no sunga i le whaifi au. O tele o muri i whainu mera. Pe o le wo whanau atu paune mea o te tiro au iai o le awhaina o le soifua ma le o la o to tele tangata o tatu o tunu. Wa nga i na fia ma mari di wai. Ai pe mana ia ro fa manino o foi numera e fua i pe o tala pe on tala no ia tala o le langi. Ia me se arta tu vai ai. O le taimile nei to tonu ia Amerika si tato amate ia Amerika le tonu tele a. O asfuma le 2 miliona. Valu se lau iwa asfuma le fitu. Lona winga yo atu tai au. Was fuma 3 miliona tangata o a fia. 5 fuma le tasi afe, loa se lau mon tupu. Ia o le fitu o aso talu ai, tasi le vai aso. Le eile 5 fuma le tasi afe lea. Le hawhai a tola o tangata o mali liu te tono Amerika, loa se lau ono fuma lua. Ono se lau fitu fuma tonu. Na winga e o atu tai au. Mo sui le whainu mera lea. Ia o lata le whainu mera lea i le lua se lau ono sfuma le wha. Ono le mafuanga e tasi le afe ma le tolu. Le au whai o tangata e mali liu i le aso. Tai tasi. Tonu o Amerika. Ai tasi le afe whase lau whasfuma lua tangata i le aso i tasi e a fia i le whamai. O le coronavirus lai to tonu o Los Angeles County a toa lava ia whaafe fitisa lau 5 fuma le tasi. Patato vaaile e numera a toa. I le 5 la leo le aso. Na fika le e tātou le numera le nei. E ese le sawa. Tele. O California lava ia. Lau wa iwa suma le iwa afe. Mo numero tasi California. I le taimile nei tūluai Texas. I le tu ina mai o whainu mero tangata a fia. I le whamai i le taimile nei. Fika le tātou le 5 o aso. Tasi le vai aso. Whaafe mo tupu tangata e a fia.
Nera la alu le se vai aso fou. O le vaenga la le nā pe o su o le uliu e le tō whai te tonu o le tō malo. E sili o na whai ti alo i lalo. Le tele o whaapotonga o lo o tawha whao, ia maeva ia i le tō telo tangata. Se i tau whawhola i titi mai lava le mata upulea. Ia na tō e whaua wina fo le tau sanga fau. Ai o le wha moe lava. Ia tau nuu atu i aso le Kirisimas. Ma le tau sanga fau. Ma le tele o aso fo ia ta whao maso malolo. A ua tapunia ma ua mautu le lockdown o le tau sanga fau. Ia wa o le mata opure nei. E hile wha moe e se o le tala e iai le mori mau wha pe te tonu o le CDC. E tolu wafe sfuma le 5 tangata mali liu i pe o atu le masinga fau. I le tato wa aile iai le numera. E mata utia tele sao o le numera. I le taimile nei ia la sunga wha tonu. Ia. Mano, whaftai. Moa ua ia mana tua fo ia o ta un fo mai. Ai pe o le tate mata le wa inga lau tele. O le tate tau mwhai e mori mau ia i le ngata o fo numera ma le wa inga lau tele. O le popore ngana o aura wa ia. Na amata met wha mai le amtanga o tausanga. E iei unga symptoms, e iei un fōringa wa aia. Io e mawalo o le fever, pe wha kare fo le po le hale an. Nei ro leo tauna ero siak. Pila o le fever lava le symptoms mua ngai. Le taimila ni nei. Lea la uma whainga nga test le tangata. E positive without symptoms. No. So le mesili nan whaingtai at mua waia. Peno whai atu e le o ta uen fō mai. Pi o le lava u whaamtala mai. A mata mai fo i wha mai wha mai e a fia tele tangata fo i e matatua. Certain ages e bave ona. Io e alua lea sau o i pepe. Io e mwhai ona. So pei o le fioso so whai soro i o tala ave mai. Pei o amatai ona nga i le mawhawhau o tale mani tonu. O masani fuina o peta te alu vai la ta fo mai po fera se me te teoria te la tua tu mata ta mal fo fiva Sa le fuina o le ai le o ma fai o testa quanata positive e un uomo fiva no. So le mea tia na le pe o le wanga i fa mai le e pi o le lipotiale au mai o le me pipisi te le wha mai o le moisture, le breathing, o le manawa. Pe o le mea nea o le te tiloto iai ma le e alei o na tausi le vāle le ono futu. Ma le a foi, ma le mask. Puni fōlinga. Ma le puni fōlinga. So mea na o kikilo mo wa ia o ia, e pipliko. Me ia. So au tilo ama o whapea. No tara noa i sunga whawhenga sa matu tara noa i aso e lua o te atu. Po le ase whi au o le atua le tua wha mai lea. Po le a le mea le au mai langa ua le a fia na o se atu nu. A ua lalo langi atua. So whan tatu to e nufo nofo, tatu to e tilo. Po le atonu le mea. Pe o le mea le lo mawhau lau sunga li whaifia. Pe o le mana vale tele na... O te no tala noe fo i la upor kalame. A whai o le mana vale na whaola i e le atua tangata. A o lea fo i la pe fo ringa me o le mana fo i le o le whea vea i risia mane. So e tau tilo e mea ia. O leo peo na uwhai atu na a mata e iei symptoms o le whaama. Leo le ia. A leo a maka na test ngata positive without symptoms. So peo that's my main concern. So. Mana ia. E au ngā moni whamaoni. O le tō telo tangato lai whio whio wai e reo ilo tangato lai a fia. Ai le se fifa.
Lei fo se tale, lei se tafe o le isu. Nem se mea. Lei se mea. Ia, e latu nei la su negative to latu le 6 minute. Positive. Wawe tele. Ia, le whape foi la e te leve mua ai. O nei le te leve ai lea. Le te leve fo. E te leve la. O le vaenga na le sawa le wha mai lea. O le si manei o le au mai e tule e polmata o pulea. Matau le fo le sasa me afa mai e lua virus le alu te mire tasi. Le season le tonu Amerika. O le tama le whaonga i le fua mua le whaonga le vaccine o le influenza. O le influenza. O le wha mai le o le tauane Amerika i le ono masina. Ai o le whanawelawe, wapi pi mai ma le coronavirus e tonu. Ia, mo pēna wo whaatasia ia tama i elua. Ia, ai wawele le sau wā le coronavirus. Ia, o le influenza e whai mā lia lava. Wa iei fulana ia kio le vaccine o iai. Ia, pēna o le teimine ia California. Ia, matua le tau ia California ma le tūlanga i le coronavirus e teimine. Ia, e tasi ma tasi miliona, mon tupu. Vai le vave. Ia le sa fai atu le iwa suma le iwa. Ia la wo i lunga. Ia toi va ai leo i tātou i kes lava leo tonu o matau pul temire ne. Ia la sfuma le iwa afe tangata lai mali liwai. Ia tonu lava le ai o California. California sa fa peo se ai o le stete. Na mua lona lua lockdown. Sa vave tena pui temire ne. Whaingta. Au tatara no le vaenga le pas. E te le popolenga le peona whatu ia le matou siri area Long Beach. O le ua tutongi tupe whaile test. Vai pe o le mea na o le siri area tu lai mai o le whainga malofolia. Ai a mata ai whai o test i Long Beach. Se lau di masulu, se lau i vasuta la, whaile test. Oison. Ia. So pe falling mai e mwhai whainta tu wha pesole. Lea ngari economy a pe le la su e tupe ai i mea ia. O pe o papo lenga na. Pe o papo lenga wa le ua whaita umata tai i le Twitter a le mea po le nu o nei ai o Long Beach. Na anga i whapena e tutongi ia. Pea whaile test i o e kialo e ka vilipu isu ma. Ai ori mea le za taun tupu. E pe o le mea na reu koe ki loai tangata. Ia, lisi mea na matara noe ma sunga le whiwhi au. Whiwhi au fō mai a misi. Lea la pasia tama leo o marijuana. E le ngata o mea fō i pati. Ane la pasia ru wheru la wala maula. Nana pasia. So pe o mea na o le fisiringi ere tūra i mai o le vanga fōle. Ai saula ma tūranga. O le tolu tau sanga tau wai. Le sa whape, le sa amatena sau whafui whare o loa. Io e, mo me fōle le mo tangata e reduce le pain, o cancer. Matangata mai. Ai a lera la whatanga io e te wherua ia pe o le ura lau skaliti. Ai sana ab tawal. Ia msalo to inga. Wala tu ia ai le mwhai. E a tilen ab tawal e tupulanga. Io ai sa o le leila. E le tala whenga i la i o fuila i ngā luenga. Mane tak tala noi. O le weaso le nei mata tala noi mato pule. Le aso matou loa i a matou i e pule i matanga luenga. Pe a sau le tangata e whaatomu le pepa. Ai le lei le afo. Le experience e ngā lue ai. Ai whaile su e ngā. Ai fail drug test. O temi nei. Toi titi lava ulaula maruana lava tangata sole. Ioi. O le mea wai nei o le e sao le whamtana le fōma. Toi ne sao le tūla fono le whapasia le drug test lea.
ai whaasā le pauta, cocaine. I. Ai talia le, ai haia le tangata le i le afo, le marijuana. Marijuana. Walala aliko nei, ai ei la le card whanga le aluai, Ma le si foi la mea, o le tangata foi la mo le se card. Ma la ale whasolo atua ia, Pele o le tuna e whainga tai le i ngā luenga ono le safety. Ia. Te roso se tu e ngā luenga lava. E le eise ngā luenga, mo insurance. No. Le ngata fu, ngā mo le... Ia pela o mei o kampani so au. E matua matautia lava. E le mo miela... Ua fuira e le alua le whaangasolonga le testing na tu random lava le tu ka ke ia al fai popo ika io e maku marka mai fang ka ai a moana o positive e fitu tau sanga te le tunga lue I kongur soa io e o le mea le tate tala no le mea a whawhengi la ai liko le mele. O nea se, nea wanga ia na pasia, le lo whea rua I le awala mau lau la lau. Nga. Ia e tanga le marijuana I so se nofanga. Sa... Nga tutusa mai sa wal tu la fono le marifatanga ina o le whea rua I o le tangata malana ta I whau. Ai lai sene le tai whau le meta o le pui pui ai o le tangata. Pela o le vaenga le na a se turola va pe e ua le tai whau le tangata lea. E le mawhai le tas tangata o na su le. Ono o le tai whau le pui pui ai le. Tas whanatu la whono sa vesi ai lava. Ai na wha malosi ina pe lava e le tō tele. Ona e ne tangata matua. E pui pui e foi la tau ia mai tangata I se le malo ia o isi foi ia o leo o li taia. A li taia la tau o la tau mo ave la tukei nai ne fale. La wala o leo foi ia maile nei. Fatu sala mai le teimine le marijuana le teimine nei. Ia wale ngata le navi ese le vai le tu foi le tangata pe o nai. Ia le la tau tala mai. O I le atu ma sofa a to I tu la fono foi le ata tau le tawhia whingo drugs I o mai ton. Open portals ni la iai. Winga lau ma whai a le tangata na alu whaatau. Le vaila au, le whala au le marijuana mai le tangata. Whai mai le ma nei al ko meni ta siasi a se lafi. Ia pito ai whemai vi ia le tua praise God mana ia por kalame matango fear God bless ia whareao se lafi ma futa atu satu pai tia savai oi sol ma mao sol wai lai so le whainga savai sol so le ia ma lo lava ia le motere sa la whai ia ma lo le talo whai sol satu pai tia savai mai wese pese sa tu pai tia Ia si ka se ta o fo iai so le talo faile ia fata imo ia tone sa lo lele ao lele I putau fai mai it's a reminder for us that God is in control of our lives pe ete lai titi pe ete matua foi ete malosi pe ete mai e pule a wao le tua over your life and your circumstances sao manaya you know manaya le mana tu fata io fata ai imo manaya le manatu ai atatu vai foi le ia ile e pule a wau le tua le tangata lava ia ai o ile taimi foi le o le filfilinga lava tangata e mai ai e a whai nai. Io, an mana ia le manatu. Io, over your life and circumstances. Oh, that's a good word. Io, ia, wakava ako umala wai nare le mana ia le whaupunga. Te whamai leo whata. Po le alawa le pisi ma le chaotic. O leo langa le nei tātou te iai.
We have to be still and know that God, that He is God, or Salamo. He's omnipotent, yes, yeah. Omniscient, yeah. Omnipresent, Manaya. Efatasi. God is still in control. So God is a sovereign God. He's our creator, designer, and maker. Yeah, He is with us. Manaya, ma lo lava. Fmaiele komenia Helen, ma lo Helen alo. Orangono, yeah. I wish the CDC itemize le report o tangata whioti. O le winga o la utala e au mai umale report o tangata whioti. Not only the corona, but o isi cases. Se iloa toi tangata le whae tete le cases la ia. Awa, o te le piliu pe sao o le toa. Lale winga. Manatua, ai le pesi o le wha mai. E tele lava tangata o ti isi mea. Pe o le se fo ile na feedbacks just saying, ma, nei e fo manatua o Helen. Mana i uma. Mai o natu. Se i gawa enga la i term si e whaonga mai Teresa o lele. Ma, nei a. Io e. Le omniscient. Mane omnipresent. Ma, nei a. Mana i rape antango. Ata si le mea vanga i e taua. O le atua i so se mea. Tātou te maua i so se mea. Le alau sila i lau sungane. O le salam o le tua. E so se mea lava i le lalo langi. E a waia te tātou umalava. Paulava le mele i le tua o le leanga. Leang sala le fili sa wāre te Apollo le ta filia ia te tātou. Ai o le tua na te e le te Apollo. Pui pui e tātou le. I vai taune. I aso umalava le tātou o langa. E mana tu foi e whapea. You know, life in mai ale manino le tala. Be still, knowing that He is God. Life ai e tātou le whatua tua, tātou ai e le taritonu. E iai o ia whatase mai tātou taimi uma. E isi taimi ia, taimi o le wawau, taimi o ngā tono reo langa. Ia a whaso solo fui mwhata ape ato umalawa. Ia e maua umalawa i tātou le tua i te tonu lava o tātou o langa. I vaenga umalawa o whaia le tua i lana creation. Because He's the creator. E iei lava le tua i ana mea umalawa nei. Whaton? Pe o le mele, pe o upu e au mai e tamate te risa. Tā tilo la i le wha mai le tau te temi nei. O lea fiu sa ili le fofo. Le la ator tau sanga. Lea o le ator tau sanga, lea fo ilana pui sa mo wane. Na ua ieri siama. O tatu te le loa pe e sea, pu o vaven ta tala ia borders, ma nga ia tuwa lele sa mo. Ai pe o le mea le nā le e hanga il fesidi lea. O le are fe au o le tua. What is God's message behind this? O le ane le ngata ina fiu le lanolangi e tau su e se fofo wha maina. Ai tau te fiu fo e tau mate. Po le are fe au o le tua le tua o wha maina. So e le ngata la o le tau mwhai o le lanolangi sa ili fofo. Sa su e se whanau. E tau sa ili ioe ma oe fesili le atua. Po le asanu fina ngalo mo i tatou. Ioe. E le whengofia la. Sao. E le whengofia la le pei mana ia le matanu. Pero mena na utilo tilo ia le mele o le manawa.
Le mana vaola o le spirit. Le upu foi le no tala no le rua. Te lem foi no fa Samoa le upu na o le luai. O le rua. Le sa o le upu e Peru. Le tu sai le anganga. O le mana vaola. Ma le matangi. Mana ia. Peila o menga e tolu. O lea e mai, o le manava na manava e le atua le ponga isi o tangata. The same thing. O lea na te, le au mai a le wha mai lea. Mana ia. Tato te tino la iai. A whai o le manava na mai e le atua e ola le tangata. A o lea fwoi lau whai mai fo mai i tangata popoto o le manava, mea alina whai meske tato, whai tato pun fonga. Ona o le ea peise ea fu tau te mana vai na mena ali na pupuni fo fonga ma tau fai keep the distance Na. 6 feet. So o mena ia e pe o te fesili e lava ui ata a fai o le mana vaola lea lea na faola i le atua le ulu e tangata o le mana va fu na le u tatu Mana ia i ole manatu. Ma sao. Ma i mau pe ana whapele i ang sala. Me le amatanga. Tato matua le amatanga. A tama eva. Ai sa vale mana i ole mana vasa iai. Anga sala lo iai. Whatama ia wale au ngai li tino. Tino le neo tātou. O le tino sa le ai se fofuanga whape i ni wha mai. E a fia ai. A vai whainga le ang sala. Na ona leo sus ta i lava e se mai le ngang pa ia. Le nganga o le tua. Mai. Ai le maa nawa lea. O le mana foi le tusa fulava po le a lava lo tino. E mwhai anau le stanga ta pia whalisi pia. yes A lea la mana i lo o mai. Wa a fia le mana valea. Le wha mai lea. A le mana vale na mana vai le tue pui sul tangata si tulo. so pe e mo i fo le pe ma di e si tempi me le tatalo i ai tiro le leila vai e mai le ata o le merna ia ta u tiro 6 feet distancing Ia. o le mask o le fa moi o le on futu ia ona ia watu le mana vale sa te distante So. Sa mana ia. Ioe. So, tato tiro le leia i ai na fesili lo la i lea. O le arfe au o le tua o le whamai lea. Ai lai a Amerika. Mai le na toe vevesi mai nei, toe tapuni mea ia. A le na ato tau sanga o sa o loto. Sa A toa tau sanga e le whaamaro sia. Ia. Wai le ro umanga su le champingi o le NPA. le vevesi. E ti ngana fai me ula veve tam ta alo. Ana ko mara kiki a toyoso. Toyoso. So a me ala fesilia tatu. Ka ku fesilia la ile. O le ale fe au le tu o fa mai. Mana ia. Ta siasa tu ta Ia. ta komeni. I u fesi kele Mana ia. So le mana ia komeni so le. Whawai and mao. Ia tuiloma. Whamalo watu mato i nei Melbourne. Mana ia i lua sunga. Ia ma lo lava whaftai le mafuta mai whawai. Ia whamanuia le tue ia te utou umalava. Ia te whamailo whata. God is with us always. And he is everywhere. Yeah, what? So, God has power. God knows everything. You know, he created everything. Yeah. Mana ia.
Helen, Aka mai se le tatu. Raka mai, o le makua le layer of theology, o le theology le, ngā lue ma tato pā anga ne, mā neia, malo lava, e au ngā fo, la toi a unga toi mata ua, Ioe. Whane aunga uma me uma for my Helen. Mā neia le whāsoa, I sometimes to think about it. That's I something. tili, or I something to think about it. I tili le mana o tangata right, i le stress, I niu se au mai e tangata whioti. When I was working at one of the hospital, a lot of people die of accidents, underlying diseases, season flu, a tili ai on a whiwhitangata. Now se manatu, I will find out, mā neia, mai manatu Helen. Ioi, o le whare mai, o le so se whare mai lava. E iei le vaenga o whapitoa lava na o le vaenga o le coronavirus. Au isi tua whare mai, e a vese umari te lo isi mai, e le tua whatasi ai. Te lo le te mire sa uiei Torrance Memorial. E separate, e a vese mai lava le teimina. So se mai la tangata maliu i le mai le coronavirus. Pio la ai ngai whare maliu. E a watu la e iei le pepare fo mai e seini atu ai. Ma tong fitinga sa iei o le tangata lea. Ia ma le tak e loa lai le lanu o le tak e a watu ai. Ia e a watu la le tangata wa uma o na pipi i le ingoa po le suafa. I le lisi o e mali liu ese mai i le wha mai i le nei. E tutusa lava le system le tau whaonga nei le coronavirus. Pea le system le sa iei le tasi le awhiwa se lau suma le vanu. A le awhiwa se lau suma le vanu. Ia sa tele lava i na mawar to telo tangata lungo le awala o mali liu le Spanish flu. Ia o nisi fui sa maua ia sa rekota lato suafa I whane mai. Ai o le tamu whai atu whai le mta upu lea. O lai e tu ese. Ona o le mafuanga e whatatau fo ila le ia te ila tau ia le technicians. Lero o ngāru lue tono o mortuary. Ina ia o tu ia te ila tau. O lai e ese I rato I le lei lava le mai lea, tangata le rato e ngāre lue ai. Ia, pela o le ala le nā fo I e. A mani fo le manato Helen. Mani fo le whāri me lo manato. Ai o mea uma lava so se tangata lava e tu mālo pe usa fono pe maliu le whā mai lea. E tu wai lava na vese mea whare mai se I longa lava wai ai le kona I ta tonu. Mari li e. Tau whaileo na vese I a maa. Ia, whamaila lesi manatu o whata whapea. E au mai le tua le mawhau maripoto e le tangata na te whai ai se whai unga le lei. Mo oi lava. O oi lava e whai al whirwhiringa I le mea le lei ai. Ma le mea le anga ai. Ia, ma lo lava. Wana whapea sau le tua as a human force ia te oi I le taimi nei. E a we se whawhitau I le nei o langa o lona winga. E le eise mea tātou te toe o iai. Pe a le nei lalo langi. Mā neia. Mana ia le mele mai e Teresa an. Aba ai fo na oi. Mea ia tau te tala nolo I whawhita auti. Tasi la le mea tau manino le tangata. Whai mai la le tangata. E wansika ke pōna kenai. E o ese whawhita auti. E abi ese ele tua whawhita auti. But here is the thing. E le mawhai e se tangata ola na e se whawhita uli manaulanga ni. Eise a? It's a part of a human being. Le mele o le whawhita uli. A tatu ta talo foi na ile atua. E tau te le ta talo ile atua e se whawhita uli. Mani malos. Au mai le malosi ai tato. E whea ngai e mwhawhita uli. A whawhita uli lava ia. They stay It's the a same. nature. Nature. It's Nature, a part of a human nature. Mā neia.
O le vaenga o le natura le kau kio lai. Kau ke fiu e so sola i whawhitau. Pe kau kio i tasa steer there. Still. Kau kio i tisi fō, whawhitau di. Ne i manga sisi whai mai, wo maua Yesu. Wo le toe maua in whawhitau. E matua se ala i lau lea. Ana o tele na o to i ngā mafufonga le temi nei. E ke pōna keno, e te whaolaina roa. O ese whawhitau li moe. Le ai. E le pera mele au mai e Teresa. E manaia. E manaia, vai foi la tasina me e a fo i taua le mele o le iai o le atua vai. E na te au mai ata tu lalangi nei. Ai au mai man sautonga. Yo. E le whaia e le atua tisi sen meki mo tangata. E ele free wheels al tangata. E ma nei ia te au o le mea fule. O le ase mea e le mawhaia e tau te roi le mawhaina whaia e le atua whea ngai marantangata na whai. A tatu whesili, e iene mea le mawhaia le tuan whai. O le nā. Ai oi. Mea mumua la lea e whailan tangata au mai marsau. Tonga o le banga lua sinin tau. Ma sani ana ma tala noi marsunga whiwhi au fō mai. O lea. O le mea o le limitation. Time and space. O le limitation. Paunga mea le mwhai le tua. O mwhai. E le mawhai le tua. Na whaangata lona anga le lei tangata. Nā. Le mwhai. E le mwhai. Ewe. A o tātou. O tātou rai, tau te tosia le leina I le mea lea. E le o le tua o tātou. Tangata. Sa. Sa o le ia. E se le tā ua o le free will I le o langa o le tangata so le. Ma le le me teise le taimi ma le. E malama I lor tangata e vaenga I elu. Tua I mawal tama whare mato e sala mo pe o I so le. Ai o le mana ia, o le tala noa I mata opu nei. E o ngā foi le toi whawhangu mai ai tātou. Ia wa I teimi foi ia wa alu le moe wa malo lo ia. Ia mai foi la le mana ia lava le tala lo mai fata. Mana ia foi. Ai sao le lei E le tangata foi le e whai mai wa maua lo le ola tanga. To tele. To tele. To tele, masani foi fesili mai hele ni ma por kalame ma fefe au. Po le le ma se ma manatu le mele o faulaina. Oi. Tasi le na topic e le whaingofie lona e langa o mawhai foi o na māmasangia le topic le ia tātou a tangata. O to inga mawhauwhaunga la lea. O te maua lo Yesu. E whaolaina loa ui meo. Ne to ien whawhitau ia te. Ua mā me uma. Pe whapena le longa. Ai o te taritonu. O le lata o le tangata I reli. Te le ia whawhitau. Iwai. Lenga o tāua whawhitau li e lui e tātou. A le lui le soifua ma le ono tātou. E le moni wha le olanga ni tau te le loko le winga o le olanga ni tau te olanga. Moni. Ona fo lefe mai a Yesu. Te saulo ia tea. E le whaingo fie. Ai e whaingta. Ai le winga tala Yesu. Ole matua te lea o whawhitau li a tupu. E au ngā e atia e airi tātou wola. Ia e sa o la tala. Pe o le matau le fore tangi a Paulo le sa tangi e le i e whātou. Se ave se ia sa tani a whamatala Yesu. So ia te whai mai ave sa tani. Se watulo mano si le ia te oe. Ia. Tā tala noa lai mea i o le whaawinga ina. Po interpretations. Interpret. Ia. Eu te manatua ia so ia I sa more mele le Youth for Christ, le UFC. Nei la ta mixture matu pitonu pe fia de ke mia. Na ole le philosopher really. Atala no I don't ta telefone le Yesu se
Muli mai e tu ua lona ainga non tamā mo non tina. A whai e whapena. Pena wo maiti was study the mere. Ia, I Paulus for it. No, na ia le i ratu ainga. O le tai hau astu ona i sa moita pena I whapusa. Ia nwa turo marta mawhafangu ra ori ia. Ia, right,io, fo ia kupai por study ua. Fangu tu ina ati arise di vai mese. Ko mumua pai mai I non tama. Mai, se lenka ngon ma kupai por study ang pon ka upungu lia te. Fatu, ole. Não fai mai tu spa ia o se muri mai ia tia uma tu e tau fai I non tama ma non tina ele a nga le tu ina ma ai mai so o le harto inga interpretation o fai ka miki fai mai do martala tu ina ia te rua I lola ulu o la fai ia Yesu se me ki rungo fai Mamãe, já foi o homem aí também que le lá faz de hora tá lá. Eu até se der meu Deus que carro. Eu pe fa fia o no tatu fa winga ina. Saole ja. E fa fango tu el tama e ku fa mai na tama fa mai le se le fa ma ku pai por study nga po ta upulan matu tar noi fa tu ina o le anem ta u fa mai o se mul mai ya o le to ya ngan to ya lu I non tama ma non tina ma io ya fa tu tu matu ina o ya le la o le fa ya Yesu se me Sorry. Ele pia ma dia foi ele Ai sa tá baba ele lei ai mera le tá uai e tu sa ili de lei sa ini le vi o tala yeah fa mo la vale tu me uma fa mo la vale tu yeah fa mai tala o wala manera sa fata Yes, that's right. E ai lava whawhitauli mai tātou I teibi uma. Tu sa lava pē tātou te talia ina le tua I o tātou o langa. But it's our choice and decision to either walk away from tribulations or stay in it. It's our own free will to decide. Man, yes. Man, here it. Vai fora I disi mea. Pia mele mai e Teresa. O le a foi fai mai e pule le tue mea uma tatu. Ia pia ka kukang e paule mea na tu mai e le tue I ati oima. O le ki. O le loto o le tangata. E na saua le tua ma tui mai. E le saua le tua pule. So o le ki la. E pule ta ua. Ia. Pe tati talia ina. Pele ai. Ia. Na na fi mai ai Yesu le wharinga. Tu se yon ea. Tu le whai toa ma. Tu yatu. Le fui de pese ui. Le onga safu I Yesu. O te tu le whai te toa mo o tu I atu pe te tala ina mai. Ko mai la ru leo le masinga o e marina. Se tangora tu mai ale lau kango e peka peka. O te tu le whai toa. So le. Whakari, o ma ngalo po le pesi. Kangola su I whaka pesi rina. Asi whai kau tō me. Vi tawa, talo whai tō lima. Wane ma nei a. Pe ua whai le wha mai lea. E toi whafangu mai ai I a tātou. Pe ua le te tau ea o na tātou tuu nisi mea. Mau mea o le lalo langi. Ai tātou mātua sa ili le tua malona whinangalo. Ua tele taimi ua le a tangia ai le ola ua. Le a mana I ai le tu musu mai o le nganga I ai tātou. Ai atu tupu loa whainga tāpei o le whamai. Ua loa whiai le rarolangi. Apata loa. Apata loa I le atua. E alo whamai. Ia. Ai sa ola le lei lava. Ia masa o na aru lava. Le aise tapasa. So. Sa. A fo I pio melu o mai e te akono. E tele fesili tau tele mawhaintalia.
Ai mo o mia le tatu tali o fesili le taimi nei. O fesa ua i whaamai. O lea vai le wang te ia wanga loma tu fai me o saina na fua me le whaamai. Le o te wanga loma lia. Ioi. Au le anu lava. Lea la o atu Samoa. Positive le sipu isu and negative le sipu isu. Ja. Whaingta. Whaingta i o le vai e. Kalu le uwhaitau miliona testi ni ia tunu Amerika. Te le i wha alongo whaatasi i se test whapea. Nei, for real. Le reality le te tana noa ai. Whaitau 4 miliona. E le i sau whaatasi se news a ni ia tunu tele. Le fo e a fo e sili ona numera. O tele le e pena e whaalongo i se test whapena o positive le sipu isu a negative le sipu isu. Le ai. Tele whaalongo. Ia. Amerika, tas iat pu isu sau negative, e negative at pu isu nga tas. E ne whapela ese le sipu isu, ese le sipu isu. Le ana whapea, na tupu momo i nei. Langa pi o i nei ale, tele i tata. Te le i whaalongo mua i se test u whapea. Tele whaalongo la ia. Only in Samoa. Le u whaalongo ti e. Malo, ia. Whamai ia whata. Ia, o te tū le whai toa ma tui i atu. Se tōnga mena ta pesena. A se tō mai, a se i wala au mai whai whata a. Mana te iloa. Ele o uma mai ua pesena. Ele o uma ua pesena. Lai loe whata. Te loe te risa o polpes. O te tū le whai te toa ma utu i atu e te talaina mai. Le va solenga lu pepese Marina Davis solenga kwa na kele lo. Wala manato o Elena, Helen, whamai, I told my kids, au mai ere tuore common sense e whao ngā, e whai iai lau choice i lau decision making, i me le lei ma le leanga. O lau future i o lima, a leanga oe, o lau choice e whai iai, apa iela, ia, e si o lava mativa fo ilena, ia kaples. Wai ia. Sorry. Ia, wale Kasi le mea tāua pasta. Me le amai e fui. O le mea le o le decision making. Te loa o tango ni whaamatala le upule o le alofa. Me le ta o le alofa. O le decision making. E le o le alofa e whaamatala i o tatou feelings. Le mea tonu le ta o le alofa moi o lea. O le whainga o tatou whaiunga. A o decision making. Sorry. Wa titilo ni. Pau a le men tatou loa ai. Ele lalo langi. Lea lofa o lea tua. Ina ua whairanga decision making. O la decision making a lea tua. Come down to earth. Through Jesus Christ. O le decision making na lea tuan whai. O le wha moe. Ia ola tamata. Mea lana ta o le lofa. E a fua ai le lofa tu noa. E se lo na whai ata tu whai ingo whai. E tilo nei fo i Samoa. E a fua mai ona ta i te ipa ia tonu ainga. E oki lo decision making. E leo ta otoa i nare alofa. Ioi, langa o loo lea te tonunga le meta o le alofa. Le tau te tana noa iai. E le whaia i mea tfo, le how do you feel? E le o feelings. So, ma neia. Ngā neia. So, decision making. O a me sili umalawa, pole iai o le wha moe ma le wha tua. A o lea lofa, o le me sili lea. Po a me po el tata whumai a born again. Ia o lea ma lea me se tu low love. A lea i se lofa. God is love. God is love. A lea i se lofa. Tua le ma whai ona ngā yoita malule lunga se tu low love.
Vai la lau a matanta mo mai e fata le pes. Lela. Pea te vai le la mata. Whaauta. O te tūle whai toto a mo utu i tu i atu whaauta. O te tūle whai toto a mo utu i tu i atu. Vai le. Tole. A wala au mai lo la fata. A tatou sua to toru pes. Te whai atu e maua e tatou. Ha na o sa mo lava e senan DNA o puis. Ya, malo lava. Ya. Mai. Whauta ai se tase whaalongo i leo leo. Whaadinga, Pio pese ia no ta pese ia o ngasa. Se matu nuu. Whaauta. O te tūle whai toto a matu i tu i atua. Ia se whaalongo lo uleo. Ai se tamai whaalongo lo uleo. Ma tatala le whai toto a o te ulu whale atua. Whoringa meiri ia o ngā sakau. Ngalo. Ngalo. Mea mo mo whaalong ka. Ari anu lea o ngā. Ya, malo lava. Ia ole. An mana ia i ole pokalai mere nei tu la fiafi. Ya. E au ngā e a fōi. E au ngā mo i tātou umalapa. Ia e pe ole māneia i ole mata o pule. Wai tātou tala noa mai lava de whā mai ia. Neu au mai lava i tonu fōi e tala noanga i le tūlanga o e le. Ia ai ole tātou pulkalai me lava ia. Ia e filifilia o e le atua. Ia, mena mana ia le tatu wa fiafi ia maritai au, ia wa 5 minuta te e le tula e tasi le wawe au. Ia a le tātou te whaata sia la wailona lofa mane anga lei. Ia, la se mtanga i le nei tula. No ui ia le tatu studio mane tasi i le audi. Le wata le tasi le. Mori tau tua malo. Malo lava. Ia, se tātou pese. Ia, mane tātou pese. Ia.
Ia o le taimire nei, ia o le a tātou whaanongolongo i se upu mai le a fionga pa ia le tua. Ia e tau walu ngai o le tātou mafutanga i le neitu la fiafi ia mai le tai au fau. Wau lia mai i le manuia i lo na lofa ma le anga lei. Tusi Yeremia o le matau pe tolu sifuma le lua, o le whai upu mua mua e whangata mai le sifuma le lima. Tusi Yeremia, whangang tuai, matau pe tolu sifuma le lua, whai upu mua mua e whangata mai le sifuma le lima. O le matua e whapea, tupe i le mea o iai lo fonga. Tupe i le mea o iai lo fonga. O na whiriwhiria lea o le whai upu e sifuma le lima e whai mata iala mo i tātou i le nei tai au fau. Whapea na whai tawina wa o lo o whapea o na whetalai mai le li o au. Le atua o Israelu. E toe whatawina le nuu o nei o whale. Ma whanua, ma tōwene. A o vevesi Jerusalema i le si taua mai o Paperonia. Na whetalai le atua ia Yeremia, e whaatau se whanua i te tonu o le ai. O le whailonga lea o le tautoa watu o Yeremia, i le lumanai, a ona tangata. O le whatawina o le lau ele molo na nuu, ele i whaingo fie. Le taimi lea o iai le to ese mai o Yeremia, ono tua inga i le tala whengai na tu inai o ia, o nei mautala umalawa, sa tu la fua ia te ia o le leanga. Mo uma taimi o upu, au o i taimi o whaatinonga, ina ua tari tonu e tangata i le moni o whorwholanga le tua, e toe whafosia ine i la tau, e le tua. O ringa ngana lea le tua po le whetalainga le tua i ona tangata, e whataunu wina i ala mai i le wholawholanga sa whataunu watu, ia Yeremia. O le whasana launga, tongi a toa o le nei. Ai o le whasana launga ua nao upu matala. Au mai e le atua i a Yeremia, o le whasana launga, e tāua mo tangata o lana nuu. Wa o le whinangalo o le atua i le fuafuanga. A o le whatinonga wai lima o Yeremia. Mo tuina atu e le atua malona whinangalo atu atua i lima o Yeremia na te whaataunu wina lana wholawholanga. E whape nā le atua i ana wholawholanga e iai e ua whiriwhilia e wha o ina. Ma e i le whaatinonga o ngā luenga. O le whataunua ina o le whanua. Whapea e whatau mai lea ua le ngata i le upu whetalai po le upu wholafola le tua. Au iai o le tasi ua wha moe mo iai i le tua. E whataunu ina i te tonu lava o le ainga. O le whailonga lea po le wha le tonu lea o lo whea ngai mare no. Ia la tau sila fia. E sau pe lava malama. E alofa mai lava le tua ia te i la tau. E hei teimi o tātou o langa ua saunga le mū, te vesi. Ma ua tātou o na whapeane ma whapeifo. O whea ea o iai le tua i o pōponga. Au whea fo i o iai le teimi o fia fianga. A wā teimi o usa o le tonga. Mo ou le langona, ma ou le vaaia foi. O ni whaelonga ma ia te ia. E le pou li uli pea teimi uma. A iei teimi o le ara tātou vaaia, ma e vaaia, ma e mori mawina ai. Le luma nai o le manuia mai i le teimi o le atua i lowo langa. Ono o le whina ngalo leo o le atua mo oe ma. E te tui nātu i le atua o mana onga. Ona i le atua le iona ao. Ona whaia lea i le atua i lona taimi. Money where your mouth is.
money where your mouth is. At the height of Babylonian search of Jerusalem, the word of the Lord came to Jeremiah, although prospects are there. Jeremiah must put a land and commit into the future of his people. The passage tells us all that Jeremiah pays was 17 shekels of silver for a field. Signs and seals the deed and has it witnessed, and instructs his scribe to bury in it earthenware jar of safekeeping. Perhaps the climax comes in verse 15, and this is what it says: houses and fields and vineyards shall again be bought in this land. I'm struck by Jeremiah's comments to his community. Then in front of all the men, all of them, I was told, they are in orders from God for the angels, armies, the God of Israel. God will not leave you by yourself. God will seize and understand your life in general. Take these documents and seal it and sign. God can use someone, either your family members or your neighbors, that can bring His will and revelations according to your dreams. There are times that we don't see God when His time is good. And sometimes when things are going wrong, we have this question in mind: where is God? Dear friends, God is still there. You just need to be patient. Just ask Him for His strength so you can be able to go through it. There are times in our lives when we hear the voice that comes to our head. Our own voice will bring us down, but God's voice will lift us up. Jeremiah's actions, we already know. It was not the greatest, it was not the best, but he did the best he could so he can fulfill the words and the will of God for his people. Despite all the evidence and contrary in our lives, no matter what you're going through, to God it does matters. Well, humans are looking at the outside, but God is looking at the inside. The hearts matter. Every breath counts because God Himself is the God who loves and cares for each other. So what do you say? Or what do you think? Live the life and win every single battles. Life will go on and go on abundantly because of Jesus Christ, our Lord and our Savior. May God bless you all. May God keep you. May the light of God shine upon you from now and forever. Let's close with a prayer. Whawhtai le tua lo mātou te mā. Whawhtai au fuafuanga. Le nei o mātou o na tali limaina I le lofa mareanga le lei. O le nei tu lalo mātou te mā o te talo. Mo I mātou umalava o whātas mai. Le nei mawhtanga I le nei tu waso. Whawhtai la wa fio mo le ngang pa ia lo mātou fisosoan sili. Whawhtai mo Yesu Kiriso. Whaavano ino lon taimi mo I mātou. Le fōa I mai o lona ola ia te I mātou. Ina ia mātou o na mawai o le mawhtanga. Le ola whaavavau malau fio. Le tualo mātou te mā, whamanu ia mai. E lau e ka le sia si wafonga o le tai au fau. Whe au mari ngā ruenga wa e wala au inai. Whamanuia po restene. Le ngata I lea, ia o le whatonu masuia te tai mai lau whai ngā ruenga lo mātou te mā. Ai whasiri sili, whamanuia le au mafuta o mawhai o na mafuta mai. I le swafo Yesu Kiriso. Amene. So I fua mai a manuia Samoa. Talumai ana fea na e longo ai le
Whaftai Vitawa. Arofat. Whaftai Helen. Whaftai Teresa. Thank you for tuning in tonight.